Shuti bakunzi ba Master TV1 twongeye kubasuhuza tunabirizaho n'abandi tubaheza mwaramutse bikurikiranye naho muherereye. Uyu ni umwanya kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi, ariko cyane turaza kwibanda mu burasirazuba bwa Kongo. Tukaba tubasaba kuba mwakora subscribe ku utarayikora wese, ndetse n'abamaze kuyikora mukore za like ndetse na share. Rero amakuru yacu turayahera mu mujyi wa Uvira, nyuma turaza kuyarangiriza mu misozi miremire y'Imurenge. Guhera aharejo tariki 24 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025 mu mujyi wa Uvira humvikanye amasasu menshi cyane, aho byavuzwe ko Bazalendo hamwe na FARDC barasanaga. Ubwo FARDC yajaga gushinga ika ku musozi wa Munanira, uwo ni umusozi uri ruguru ya za Uvira. Abazalendo aribo Maimai baza kwangira FARDC kwishira ibirindiro aho ngaho. Muri uko kumvikana gukeya nibwo batangiye kurasana, ariko n'amasasu n'ubundi yataratwaye umwanya muremure cyane, dore ko n'ubundi barasanaga bose ntabegereye ababo. Gusa ku mavideo yakomeje guca ku mbuga nkoranyambaga yerekana abasirikare ba FARDC bajanwe muri Hopital General ya Uvira nyuma yo gukomerekera mu rugamba bahanganiyemo n'Abazalendo cyangwa se Maimai. Ahari uyu munsi tariki 25 z'ukwezi kwa kane naho habzukiye umwuka mubi, aho amasasu ya n'ubundi yakomeje kumvikana mu bice bimwe na bimwe, ariko ntabwo yari intambara kugeza uyu mugoroba uyu munsi tariki 25 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka wa 2025, umunsi wa gatanu, nta sasu cyangwa se nta ntambara iraba, n'ubwo amasasu agenda yumvikana mu gace ka Uvira. Rero nuko byifashe mu gace ka Uvira. Naho mu misozi miremire y'Imurenge haravugwa agahenge nyuma y'iminsi mikeya Maimai ubwo bufatanye na leta ya Kinshasa bagabye ibitero mu gace ka Rugezi, aho bagabye ibitero hari tariki 23 z'ukwezi kwa kane. Ariko bakimara kuhagera basanze abasore birwanaho bari maso, bahita babirukana. Kugeza aya maha ntabwo barongera kugaruka. Imurenge hose haratekanye, tubikaba tubikesha twirwaneho ndetse na M23. Nanone kandi mu misozi miremire ahitwa za Rurambo nabo bafite ubwoba naho, kuko tumaze iminsi tubibabwira, kuko umwanzi yakomeze kwisuganya yegera agace gatuwemo n'abaturage. Ariko naho kugeza aya masaha nta sasu naho rirabasha kuvuga, kandi abasore birwanaho bari maso, isaha ariyo yose umwanzi yaza babasha kumusubizayo. Reka n'ubundi usimbire Inyangezi, aho ngaho naho haravugwa agahengwe nyuma y'iminsi mike bavuye mu bitero bikomeye cyane bagabwagaho n'Abazalendo kubwo bufatanye n'abasirikare b'u Burundi ndetse na guverinoma ya Kinshasa aribo FARDC. Hakaba havugwa agahengwe nyuma gusa y'iminsi 3 habereye imirwano yari ikomeye cyane, ikaza kugwamwo umujenerale w'umuzalendo, byatumye Abazalendo bahunga cyane, ndetse M23 iranabakurikirana kugeza ubwo bagejeje Kaziba. Rero abo twavuganye uyu munsi nabo batubwiye ko Kaziba kugeza aya masaha bitoroshe kumenya uyikontrolinga uwo ari we. Ni nkuko bimeze, nkuko M23 yafungiye ahantu hegereye Kaziba cyane,
ndetse abazalendo nabo bafungira inyuma ya Kaziba. Kuri none Kaziba ikaba imeze nka zone netre, nta muzalendo ushobora kuba wayikorosingamo ngo agende nk'uko bahoraga babigenza. Nanone kandi reka twongere dusimbukire mu Mushasha muri Plene, aho uyu munsi wa none mu gace ka Katogota habyukiye imirwano, kuko tubikesha abaturage batuye muri kano gace. Baravuga ngo ntibazi umuntu wagiye gucokoza M23. Bivuga ko abazalendo bagira ibikundi byinshi bitandukanye. Rero muri ibyo bikundi byabo hariho kimwe cagiye kigaba igitero ku mutwe wa M23 wari ufite ibirindiro byabo muri Katogota, aho ni imbere ya Kamanyura werekeza za Uvira. Nibwo umutwe wa M23 cyangwa se abarwanyi ba M23 bahise babakoraho barabirukana kugeza ubwo babagejeje aho bita Rubarika, ariho habashe kubera imirwano, ariko nayo ntiyatwaye umwanya muremure cyane. FRDC cyangwa se n'abambari bayo bazalendo bahise n'ubundi bahunga, kugeza aya masaha Rubarika ikaba igenzurwa n'intare za Sarambwe. Reka twongere tubibutse ko Rubarika yari inzira abazalendo bose bacamoga baja guhungabanya umutekano muri Nyangezi. Uyu munsi wa none kuba AFC M23 twirwaneho babashe kwigarurira agace ka Rubarika, ni ibyishimo byinshi cyane ku bafana batwirwaneho na M23, kuko ibitero byazaga biturutse muri kano gace bitazongera ukundi. Ndetse Ruvunge nayo ikaba iri mu mazi abira, ni ukuvuga ngo uvuye Rubarika ugera aho bita Ruvungi, ari harika ikomeye cyane y'abasirikare b'u Burundi ndetse na FARDC n'ikigo c'abazalendo ariho Yakutumba yagerageje gushinga ibirindiro byiwe bya mbere. Rero nuko byifashe mu gace ka Plene de la Ruzizi. Murakoze cyane, tunabashimira kuba mwemeye kubana natwe, ndetse n'ubundi kandi reka twongere dushimire abakoze subscribe mwese muri inshuti za Master TV 1.